guys. Wah, ini kayaknya dia mau syuting nih guys. Wah, bikin apa nih guys? Ada pocong hijau guys. Pocong hijau dan nanti ada pocong hijau. Pocong hitam guys. Wow. Oh no. Ayo, udah. Ada pocong hijau guys. Kita saksikan guys. Nanti keseruannya guys. Ya. Namanya juga orang dagang, Pak. Apa aja juga jadi gitu, mah. Mulut kenapa? Kalau mau tahu. Ketiban cicak. Matinya ketiban cicak guys. Cicaknya nyampe di atas genteng. Iya. Boleh jadi. Iya. Waduh, ini tak sekali guys. Jadi Rumah jadi ya, enggak ketiban cicak guys. Iya. Ya, adik kau bancat ya kayaknya bancat. Ada guys, ada pocongnya seakan. Satu lagi guys. Sama order guys. Pocong hitam guys. Sama mana sama? Wah. Sama. Siapan guys. Pocong hijau dan pocong hitam guys. Wah, mantap. Ya, sini ya. Kita saksikan guys. Keseruannya guys. Udah menyerang guys. Eh, Ja, kita ngobrol ya, Ja. Iya. Ayo, siap guys. Ini pocongnya serem guys. Kalau malam pada kabur begini. Iya nih guys, kalau malam kabut nih guys. Ada guys. Wow. Hijau dan pocong hitam. Guys. Wei, gimana, Wei? Sama mana, sama? Yaudah, kita bikin bareng aja. Oke guys, tuh 3 guys, lagi menunggu orangnya. Iya. Oke guys, kita tunggu nanti guys keseruannya guys. Check it out. Halo guys, wah, ada apa ini guys? Wah, ada ondel-ondel biru guys, sama pink. Wah, itu ada si ondel bocil lagi main bola guys. Ondel biru guys. Tuh, cakep-cakep kan ondel-ondelnya guys. Ini ada bulu matanya guys. Rambutnya bagus. Kalau yang itu ada bulu matanya guys. Mantap. Tapi rambutnya sedikit. Mau sih mukanya guys. Nih dia nih mukanya. Wah, cantik. Badai. Bulu matanya guys. Kayak burkat guys lendangnya. Mantul. Nah, dia udah joget guys. Yuk kita saksikan nanti guys. Mau ngapain mereka? Check it out.